Karbi Anglong Congress sa Sokabui Ingray Bomlo. Karbi Farmers Association atum nilip ararapan sai katikia joton kironpon. Ningkan Cap also cancer kesu kachelang mo videra jok KACC MPN MSc Richard tok bia tumapan kirap kachuha. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chumesen hanaan long iji ladak nanglitum Karbi kitun kedang ateng pensi long poniji. Jia namung laki hantu mehek kangmoy kalangdang hanserangahan hipi kipi chutney dungke karlu phag ok kiup phag ok slice fry phag ok kipi phag ok kimung lang ok kiup lang ok fry vo ok kimung vo ok han la penan parta VIP AC room longponechi komania hemjongsi birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke jia phan 8761-940-579 lapen 9365-239-862 along Humri lote long ponichi. Lapen ning chibi ikha ajo ke sangja par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniglo. Dikrut sarpo aboha adim lake dong moka Karbi Anglong. Kardom pini Karbi Anglong life Adap Abirta long pen nili sami jebon kilimpi. Nonar juik tha birtang ton pen. Rina BP Congress Asong Pen Chi Udera Phikengkeng Congress Asong Pen Puthot Karbi Anglong District Congress Committee Social Media and IT Department Chairman Thumi Hanse Pen Chenglok Bangsir Kep Klembang Tumta Arpu Pen Detkali Songamatsi Chi Udun Non Malom Karbi Anglong District Congress Asong Along Arpu Pen Kachi Udun Chot Kalisi Song Pen Amata Kachi U Kachi Jeng Ponrona Jok Kewang Jia Pora Hut Karbi Anglong Along Congress Asong Achakong Nangkang Dukasonsi Nang Mantetlo Kidam tang jakong ni pai hinir ni Karbi Anglong District Mohila Congress MIP Rina BP Arpu Pen Chotkali Song Pen Amatsi Che Udun Bublo. La so phijong kidam tang jakong ni pai clear ni setame Karbi Anglong Congress Committee Social Media and IT Department Chairman Thomi Hanse Pen Chenglok Bangsir Kep Congress along Klembang atumta Arpu Pen Detkali Song Pen Amatsi Kache Udun Bubajok Congress asong apan kana hokason tukoklo. Nona matke majok asong along ta kache rabdun japan lam thepang dagdela. Bonta me thang asai ke doko joksi song along pen chi unang koglo la pen kewang jia por hut se tame la anso se song pen kachi udun jia tum dopik lang pusi phirang kya mai long ning chi pon Karbi Anglong District Mohila Congress Committee Srimati Rina BP Baido alangli President Amhoi pen alangli chu pon lo ta se alangli Congress long on ya anikan pen kam diklaim la pen Congress party yang bong one crisis ang bong da alang like to thip Adap thip abang ti iglo la se ini tarik ti arni yuna chinglo eli Thomi Hanse Karbi Anglong District Social Media and IT Department ang hoi pen eli ta se resign pon lo la pen tu eli district long camera pen abang tu atum ta pini relation ang itu mateng no chiti pon lo alang litung song pen kachi u alu setame Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Khorsing Inti Phan Panong si Prabjin pen Pali Dampo Puta Phirangkia Mailong Thomi Hanse Pangdakpo Congress asong pen kachi u kachi jengrona teng pulote songar lu kupine kachi tontyang thek doma puta jongdun mimi athe kedam tang MLA kilika por hut pen jongsi langdam lo pute Congress acha kong nangke bob bomasonsi thek pon long lo Lasonsi inut pen inut arpu pen kache uan chotkali song along pen kache u setame aphi ong nang ke bat asonsi theklo Laso teng jongsi langdam pulote kewang jia por hut Congress asong aphan kopi siman po mo kopi ko sonji mala ke mo por si than po News report Karbi Anglong live Lakhain ko rapon nilip constituency angkang sai ka chuti kya rara tumaphan ake joy pen sai ka ti kya joton ku so ka chili la pen duwai ke abakor Karbi Farmers Association tiri PMI phu Avinash rong hang pensi keron pangcheng ponlo
Sai katiki tumaphan aning kapathe pon mate aning kapiru pon lapen sai katiki raratum sai katiki natu anso se kapachin thur ponje phanpura sai katiki joton chasemet ku sok chili lapen dowai ke abakor ron pombom wang bomsi pini jakhong ni phai player ni bangke nilip karbi farmer association aropi amai phu bikrom tok bi kachari pon amai long karbi farmers association tiripi amai phu avinas rong hang chetong runsi alang li melong lam ke jai pon atengke pini nilip ahawar sai chutiki raratum aphan panongsi soga por sok chili Hanapor hana chili ron pondo. La sonda taxi apor pache tondun pen precha mahor muta pipa jirpon bom. La pen noni pranke bang journey setame sai chutikiara ra tumapan pipon bom ji pusi ninje pon. La so phini lip karbi farmers association aropi ke parlo kadu ka ve crate trokaro jasmet number kasumari borjan upper daigum dhola langso taraji ra pen aruari matuma phanta kiron pachetang pondo. Melong SGB Wilson Crow, Raga Sai Kembang, Bilison Terang, Sujit Timung, GB Jali Ronghang, GB Mondoringti, Lapen GB Penson Teronatum Chenglok, Penang An Karbi Farmers Association Klemanatum Ta Chetongo. Karbi Farmers Association Tiri Piamai Tumpen Kapap Hihup Nilip Araratumapan, Lapuson Sai Katikiana tu Kangtur Pon Tegapot, Ke Ongdong Araratun, Kurvang Tulapen Kachuru Pachir Pon Rintisi, Sayang Deng Mesen Pen Pachun Pon. Prang Hemang Ilang Anatumla Nilip Ahawar. Sai katiki arar tumhan kupipisi kiron ponye na to kemang bondola jadi tum kemang already tum kemang tang dolo atheni tum la non hoptai si afir jeni tum pipijir pon pitpo anir tum kipi ponji lake kove rong lapen voka gaso piponji la lapen hanve so ni tum ron ponji la nilip ahawar sai katiki arat mate la bangkon bangdoi la nang tum la sabrang script hongbong pen kado gawe bang haro isira phokep sose chaji jadi tela dang nilip angkang ke karbi formalization kiseng ke menton ingkan compensation 2016 labang songbong 2016 pen 2021 an ingkan anta nang tumla poson si saikati ki arat tumha ke paching thur ponje phan ason hormu kiron ke bag phonana tum claim pon bom bodi jadi teman ingkan langs tame ni tum pipon bom ni tum Hanapor samini tum phiriathe hanjang lapen motor lapen badamamu laki itu tumasar ronghang sanghomate sarvinas ronghang arang lipensin itu phan alu punon bason hormu punon itu phan nang pipon lo lapen itu rada suaphan pipon long lo lapen alang li long kidu ana hormu pini kuwi ki airport tame kuwi klim tanang leji lapen alang li pini khiti ba tiki klem hut hidi long har cho bai bom husme alang li kuron ponji rada phat ason kelong pon lok bangkini tumhan ahir ju melo pusi sining che thepon lo lapen juro lo media person mate media ka do we tumhan stame tele tum ki wang apot bang so kiru ni tum sa phan pilong apot Koilamati pen Samson ingti Karbianong live. Dwarbaguri constituency ang kang kohora raidang intia rong amekar noren rong pi pen kasang sing narpia tuma supo dagwam artaning kan cap sarbolon rong pi kensara ke su kachulong logajok se kachalang movie KACCM tuliram rong hang pen MSc Richard Tokbia tuma phansi nangrap dun thapu kachuningri bangso uso kopai kelang no pen kensara ke su ki un logajok ke pa mejia phanpura apia potum golaghat civil hospital apen Dipu medical college anta pon lablo Bonta ke meyang theke long le rega jok puthot Guwahati DRB Borua Cancer Institute along si pontulo setame apia potum nona bangke se kachelangja phan tangka mahata avidetlo kiram tanga por hut se kelang hutsi longle phelang bivo chaino chelong do anta chijor lapen kabirtia tangka anta ik thailo lasinona bangke aridenga long sikai sita kachikun lok le da jok DRB Borua Cancer Institute along kedo kisung hectic anlo Lasi KAC Kachari Bom CM Tuliram Ronghang Lapen Local MSc Forest Board Chairman Richard Tokbia Tuma Phansi Nang Rabdun Vek Thapusi Au Sopo Apia Potum Kachuni Ripadopon Kumat ne ningke me pen sarbolon rongpia phan na kerabdun jido pulote biren rongpi account number 389799341617 lapen IFSC SBIN 0009403 alongli nangpalita chokputa apia potum kachuni ripadupon News report Karbianong live
Krong plia towar kewana long arni ding kluya phita longlia hempu vekatum anam kachelong dun vek nang jateng piniarni anta kachelong dun deda tuma phai dopik lang pusi US UK akoiwan kedam tang jakhong ni phai player ni Adap por phai kep malom phuloni constituency ke parlo phulonia hithi pen chenglok penang towar krong plia long longlia hempu atum anam kachelong dun de kedu kogajok US UK a song atum pen karju katar libasai padoponsi phulonia hithia dung het longki han se rongalong penang anararatum longlia nam kachelong dun de angthe longpon pusi US UK a kongchon bang jintu hazarika hin pen phirangke atuma thengno pachini pon bang sobutak US UK a song atum ke ACCM tuliram rong hangaphan prabjin pen longlia nam kachelong lia tumaphan uthot ke long nang jateng kapachi pipon thujia phan kachuni ripadopon lapen ke Asia tumjong si bang sobutak ke klemardi pipon perek tulote US UK a song atum angso se chesong piji lapen ke nang sot tulote akang tu yang deng setame ken kam che jordam nang kokpo puta pachini pon juntu ami ate aji usuka eta dole ami gaঁও বাকি রাইজক আমি মত বিনিময় কৰি আমি গম পাইছো যে নেশনাল হাইৱে যোনটো নিৰ্মাণ চলি আছে যোনটো তেওঁলোকৰ যোনখিনি মাটি তেওঁলোকৰ যাৰ যোনখিনি সামগ্ৰী যোনখিনি নষ্ট হৈছে নেশনাল হাইৱে যোনটো পৰিছে কিন্তু তেওঁলোকক আজিলৈকে তেনেকা ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই কিন্তু যোনটো এইটো চেন্ট্ৰেল প্ৰজেক্টত যোনটো ক্ষতিপূৰণ যদি পাব লাগে তা তেনেকা ধৰণৰ তেওঁলোকক দিয়া নাই যোনটো গাইডলাইনৰ মতে যোনখিনি পাইপ তেওঁলোকক যোনখিনি দিব লাগে সেইটো দিব লাগিছিল যোনসকল দৰিদ্ৰসকলক যোনখিনি তেওঁলোকৰ মাটি গৈছে কিছুমানৰ ঘৰ দোকান বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ভাঙা খাইছে তেওঁলোকক সেইখিনি দিব লাগিছিল কিন্তু আমি গম পাইছোঁ ইয়াত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই ইয়াত এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰিবলৈ কাৰণে ইয়াত লিপ্ত হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ ইয়াত মণ্ডলেই হওক বা কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত কোনো এতিয়ালৈকে ভূমিকা লোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গাঁৱৰ ৰাইজে ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হেঁচা দিছিলোঁ বৰ্তমান কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকল বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক জনাই আছে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত কোনো এতিয়ালৈকে কোনো একশ্যন লোৱা নাই এতিয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যোনটো কণ্ট্ৰেক্টাৰ যোনটো ৰাস্তা কাম চলে তেওঁলোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে যে কামবিলাক স্পীডলি কৰিবলৈ কিন্তু এই দৰিদ্ৰসকলে যোনটো তেওঁলোকৰ যোনখিনি মাটি তেওঁলোকৰ ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকৰ যোনটো ঘৰ দোকান যোনটো ভাঙিবলৈ তেওঁলোকৰ যোনটো হেৰি হৈছে তেওঁলোকক যেনে ধৰণত ক্ষতিপূৰণ পাবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে সেইটো কাৰণে আমি অটোনমাছ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি উকিয়াই দিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে অতি সোনকালে যাতে এই যাৰ মাটি গৈছে যাৰ ফুলনি পেন্দিৰ চুনা ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ Tangte pinya dabo birta ke lapon se kang toniklo